MLA Kanot Shillong uba adal bat nongrum ringkat ki officer juga PWD road PHE bat municipal manhakalai peutri nalar arjar arpulai kila jurip ya kusurok hakatain maukar kebalajat bat pei teliu nalor ke jingpei ki pipe ki balatep hapo kusurok habakran sikilat pathai kubor uba adal bat ulong bakadau jong ke jinglet jurip jong kalong ban sengutu iki dau bat kumnoru ban wanra iki jingi trilang naik ni ki tenat na kebentang ke jing ki petba Ulaong ke jingdon kini ki teliu kisar hasurok kalong ke babu jingma hadu kata-kata nama kelak ban wanra ya ke jingi aksiden ne ke jing persang ki kali ban kiar ya ki teliu Yang berjumpa jurip kejongan haling si mengasah kumai meli kini beri kibai kibanta kibah nihab iban kithyang ngenum la ban sugi tapo department tinggal wanra iki light department ban wanra ke joint inspection apo muhat hot nakalian jong ka dobar snong po jelam chingba arwan tariang kradep ban pek si panai mensua kendrei ngam simi bakin sim tegok nakalian department ke jero tanong rim makin di bidang pot hole barkajing don jeni ke leakage jong ko kaba nada le ka black topping number peduli ru kanum le kanum scam kanum long kaba bah jadi helot tanorim ko bangi hapan find out ke ka problem jadi entah ada wara ka line ini ki line department ke bari ka PHE municipal bar ka peduli ila represent ke official na po ka department po ka jing ngamut ka kalian jodoh barsang bukhar idona di rambasang berkibai dan di executive member di kani kawai kalong ba hot num la kum ngong ipi num la ban sigi tang department ade kamram chung aku meliru ho ila ban long ibarit pat ila ban wara ke jing mansau ke jing sosi nomor pi ke jing nyat kali ke jing ya kerki sadeng serum ke jing akhir ini trio bod hol ke bagyong kala nora ka jing mansau di dero tang nong rim ka ba ngaru ka kentu ya ki kontraktor ki basim ke jing kli kumlo ban le yu pipe PHE mo makin pendap bahkan don kata ka complete work belum satisfied bahkan belum kata satisfaction ke jinghun na borok kilang berkhamtam ko kalong ba fi kidon kata ke chamber ki ka control mo haiti bantai bandai chapo ka bandai stage chapo mokhar ite bantaru kalong ba karon ke jingma nomor ba hagijing ya bamla ber control ke speed mon gadiang kala mon ra ke juma ting layu keren mane ba kin instruction contractor kunu ban la ban le mon ra ka jing singa nya ya yang tinga suya lang sodong ne obri kani ka opo lan sulen ya obri ka mau benar ide ni pai bami saban tiga bon ra jim sau ba ngaong be section bai la ban long ibarit mrei ka sulong kam dei na muta ba le gini ngadong kamru mo wan lambaki press media nama kalong bagi beriur kentip kai ka bang trikam kai ka bang ya ka department bang le kai ka bang department kamle kamla bale jo kamram ru kalong bana kaleng jo ko meliru nganumla ya ka bansu hon ne bansu ya ta department ka kentu ke department bang le hok la jong kamram namar kani kan wara ki jing singan habro kiliang ha ya ka yang khamtam on ba kasi accident ki jingja ki ba ya accident man ka por saka bubun ki banta tikani ru kadai kawai ka banginang ya karena peduli bainu ki banta bari ban bu seperti mereka inu ki banta ki bangi hapan repair no immediately bari ni pod hole ki bari spo window kini keleng-keleng ki banta jo ko seperti ki joan ban betang ni bat chui ki wei ru tai ni kan tiar ko bat pa